Što se tiče hotela Splendid, vama je poznato da će glavna zvizda večeri u novogodišnjoj noći biti Severina Vučković, budući da ste svi informisani još 3. januara, godine na izmaku, sad već to mogu da kažem, da smo tada i potpisali ekskluzivni ugovor o njenom nastupu. Ono što svakako niste znali, a ono što smo mi u tom trenutku pretpostavljali jeste da će opravdati epitet najuspješnije zvizde u 2013. godini, s obzirom da je u vrijeme potpisivanja ugovora sa Severinom o ekskluzivnom nastupu za doček 2014. godine bio upravo objavljen njen album Dobrodošao u klub, čiju je promociju nekako simbolično i započela u Crnoj Gori, a upravo juče nam je javila da je više nego ushićena i srećna, što će, kako je naglasila, na spektakularan način i sama obilježiti u hotelu Splendid kraj, kako je naglasila, u njenoj dosadašnjoj karijeri najuspješnije godine. To je ilustrovalo jednim podatkom koji će, vjerujem vam, biti vrlo zanimljiv, a to je da je promotivnu turneju Dobrodošao u klub u najvećim koncertnim dvoranama u glavnim gradovima bivše Jugoslavije, dakle kada to kažem mislim na arenu Zagreb, Beograd, Skoplje, Ljubljanu i Sarajevo, vidjelo preko 75.000 ljudi. Naravno, na sceni će joj se pridružiti još jedna velika zvizda hrvatskog pop zvuka i mogu danas ekskluzivno da vam najavim da smo prije 3 dana izvanično potpisali ugovor o nastupu Petra Graša. Mislim da će to biti posebno zanimljivo za sve naše goste iz prostog razloga što su dvije zvizde već najavile da će malo udružiti snage da bi dodatno animirale sve goste u novogodišnjoj noći i naravno 1. januara i prikazati im nešto što na uobičajenim koncertima ne mogu da vide. Prateći bendovi 31.1. bit će bend Veska Vučkovića i orkestar Žutog Serhatlića, što naravno ne isključuje onu standardnu muzičku raznovrsnost tokom cijelog dana u hotelu Splendid. Dakle, bit će nekoliko pozornica na lobiju i u restoranima hotela gdje će svi gosti i posjetioci moći da uživaju u zvucima klasične muzike. No, uz dobar provod, ja bih ipak naglasila da se hotelska kompanija Montenegro Stars odlučila da svoje goste ipak najviše relaksira onim čime oni najviše i vole, a to su cijene. I mogu slobodno da kažem da su ove godine fantastične. Kalendarski se podudara da praznici praktično počinju u nedelju 29. decembra i traju sve do nedelje 5. januara. Tako da smo mislili na sve one koji u hotelu žele da uživaju i borave recimo 4, 7 ili 9 dana. Tako za one koji uplate 6 noćenja, od hotela Splendid dobit će 2 noćenja gratis i taj aranžman će koštati 520 €, svakako u tu cijenu uključena i cijena svečane večere. Za one koji se odluče da uplate 5 noćenja, 1 noćenje je poklon hotela Splendid i to je aranžman koji košta 460 € i naravno tu su standardno najprodavaniji aranžmani od 4 dana boravka u hotelu koji se ove godine prodaju po cijeni od 340 € po osobi. Kao što sam rekla, za sva 3 aranžmana, odnosno u njihovu cijenu, uključena je cijena svečane večere i tu popustima nije kraj, s obzirom na to da smo dodatne obezbedili i za djecu i to vam mogu možda najbolje ilustrovati na primjeru četvoročlane porodice, dakle roditelji koji dolaze sa djecom starosti do 12 godina, za jedno dijete će platiti aranžman u pola cijene, a drugo dijete, da tako kažem, boravit će o trošku hotela Splendid i provesti novogodišnje praznike u našem objektu.